ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tariki ya 13 ukwezi kwa 12 2023 ni kiganiro mugiye kugezwa nanjye Meke Kayiranga cyangwa se kigiye kuvuga nanjye Meke Kayiranga ariko abo dufatanya muri kiganiro akaba ari B&M ndetse na Rabin. Ndakwakirira nguhaye ikaze kuri televiziyo ya Bwiza aho tukugeza amakuru utasanga handi, aho tukugeza amakuru y'umwimerere, amakuru asesenguye, amakuru acukumbuye, amakuru rwose utapfa kubona ku zindi televiziyo. Niyo mpamvu ngusaba ngo kora subscribe, kore comment, ariko none nkakubwira ngo tere inkunga Bwiza TV nyamuneka. Niba ushaka itangazamakuru gikora neza, gikora bunyamwuga kandi kiguha amakuru uko yashaka, tere inkunga Bwiza uko aho uhagaze kose, uko umeze kose. Nyamuneka ndakwiginze kugira ngo bidufashe gukora ingendo dukora, bidufashe no kugira ibyo dukora birimo ibikoresho n'ibindi. Hambaye kiri muri kiganiro ngiye kwakira abagenzi banjye aho tujye kuganira ku nyungu nyinshi zitandukanye ku basirikare bavuye mu Burundi bajya muri Kongo, nyuma banga kurwana, bazi kurwana basubiza ku kibuga cy'indege babageza i Bujumbura. Bageze bati ntago dukora imyenda ya FARDC, mutubanze mu imyenda y'ingabo z'u Burundi kandi nta nubwo tubaha imbunda zacu. Babajyana handi, turaza kureba ku ngabo za Kenya zavuye mu gice zari zirimo, ninde wahagiye, ni M23 ni FARDC ninde uhari. Ibyo byo tuza kureba, turaza kureba kandi ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku myiteguro igaragara nk'imyiteguro y'intambara. Mwese rero mbahaye ikaze muri kiganiro, ntimucikwe nyamuneka. Yes Rabin. Yes Rabin. Hello? Ndakwakiriye Rabin. Ya murakoze. Ndabaramukije. Wahawe ikaze mu gihe tegereje Bosco. Okay, Bosco nawe ndakwakiriye. Ipe byari byanze. Naye nabonaga ntazi network ari ikibazo ariko ndabona byakunze. So muhawe ikaze mu kiganiro cy'umunsi tariki ya 13 ukwezi kwa 12 2023. Bosco hari abantu usuhuza? Ndabashuje abakurikirana Bwiza TV bose. Tumaze kujya abantu benshi bijyanye byose ku mentioning amazina byatwara ikiganiro cyose Meke. Wenda bakeya nka Marigoreti, Mama Rose, Ramazani, Moses, Inosa, Kaembe. Ni benshi. By'umwihariko hari abamama b'abarundi ndabashuhuje. Bamwe bari muri za Tanzania, abandi bari muri USA. Ubwo hari impamvu mba ntabavuza amazina kugira ngo ntagira abo nkoraho. Kandi cuje n'abamama bandi b'abarundi kazi baciye kuri nimero yanjye, babonye kuri igicaniro bakamvugisha bambwira uburyo abantu babo baburiye muri Kongo, abapfiriyeyo n'abapapa baho, abasore baburiye y'ababyeyi baho. Tuvugana ndabashuhuje kandi ndabihanganishije kuko muri Kongo mu by'ukuri nta kintu narenzaho kuko bo bari bacurujwe, ababo baracurujwe. Ntago navuga ngo bari baje kwica abacu, babuza ababo. Yaba ari ijambo rikomeye nkoresheje, ndabihanganishije kuko abantu babo banye kugendera bagiye bacurujwe. Baba ari ababonetse, baba ari ababuze, ni benshi bamvugishije kandi buriya ntago bemerewe no kubivuga. Nari mbabwiye nti mukore mwishyirahamwe byibura mujye mumenyana, mufashanye, mubazanye. Bati nta n'uwemerewe kubivuga. Birumvikana kuko nari ngiye guhuza nka bane muri bo, nari ngiye kubahuza bane muri bo mfite inamba zabo, ariko bambwira ko bitemewe. Ahubwo ko bitemewe. Bihangane ndabashuhuje nabo, ncuje n'abantu bose. Ncuje umubyeyi Jeanne d'Arc aho ari mu Bubiligi, Marie Rose, ncuje Harriet n'abandi mwese ndabashuhuje mwese ko mudukurikira. Murakoze. Dusuhuze Chris Jane, dusuhuze Damian Nkaka, Caritas Karitanyi, Patriote Mabirisi na Emily King. Abandi nzabasoza ku munsi w'ejo. Rabin nawe nta bantu wasuhuza? Sabwe? Hari abantu waramutsa? Ya
jewe ndakunda kugeneraliza ndaramutsa abantu bose batwumviriza n'abakunzi bacu n'abarundi bene wacu n'abumva ururimi rwose tuvuga bose iyo bava bakaja kuko bari ku isi hose. Abantu bava mu Burundi barimo Mike, barimo Desire, Eric muri Denmark, harimo abantu benshi tuvugana inbox batubwira ko rwose dukora akazi, harimo n'abashaka gutanga ibiganiro, bose turabasuhuje abantu bava mu Burundi kandi bakomeza kubabazwa nibiba bihangane mu isi ntabwo byoroshye. So hanyuma Bosco dutangiye ikiganiro cyacu ndagira ngo hari icyo ufite twaba turi buganireho mu ncamake y'ibivugwa hirya no hino. Icyo nababwira nuko uyu munsi ingabo za Kenya zanyuze ku mupaka w'u Rwanda, ingabo za Kenya ziri kumwe za Sudani zageze ku mupaka w'u Rwanda isaa 11 mu kiganiro cyabanje twayivuze. Izi ngabo zambutse zinyuze mu Rwanda zirakomeza Uganda zikomeze no muri Kenya. Ni ingabo nabonye zigenda mu modoka imwe, ntago ushaka gutandukanya ingabo za Sudani urazitandukanyiza ku madarapo n'imyenda bambaye, ariko ubundi imodoka zo ni zimwe ziri darapo rya Kenya. Niza Uganda zatashye nazo zaciye Bunagana. Yo kuvuga ngo ingabo zose za yase zatashye. Sinzi ni ejo na kibuze mva mu nsezera, sinzi ramwara gikorewe shakashatsi ngo mumenye niba wa mugabo we Ntumbi baramuhitanye koko. Numvisha umuntu uri gutangaza muri ngara avuga ko ashobora kuba yariciwe muri Zambia, akaba ari Rusaka muri Zambia, bari gushaka ko bagarura umubiri we muri Kongo. Byaba byamenyekanye ko twari turimo tubivuga, icyo cyo nabonye ari nk'ikinyoma cyahimbwe kugira ngo habeho uburyo kugira, kuko ukongomani mu iminsi ndabona bakora ibinyoma byinshi cyane. Icyo nabonye cyo nuko ntabyo tuba twabuze kubona umuntu umwe wivuga yaba Kabila bakoranye yaba n'abandi bashobora kuvuga kuri Ntumbi. Ni ibintu biri kuri social media nyine rimwe na rimwe mu bihe nk'ibi ngibi abantu rwose abantu nk'aba ibintu nk'ibi ngibi, kuko Ntumbi si umuntu mutoya wo gupfa ku buryo muri Kongo bitavugwa. Ni former police chief. Oya ni against kuri Kisekedi, barahanganye bameze nk'abahanganye, ntago rero byabaho rwose. So ibyo nibivugwa. Hanyuma nyine izi ngabo zavuye ubundi mu kiganiro deruka kujyana Major Uringoma yari yavuze ko ubwo zizahava izi ngabo za yase tayari bagomba guhita bafata ibyicaro cyangwa se ahahoze ari ahantu habo. Ubwo ahahoze ari ahantu habo nakuvuga ngo aho bahaye East Africa, aho bahaye ingabo za Kenya, aho bahaye ingabo z'u Burundi, naho bahaye ingabo za Uganda. Bivuze ngo uyu munsi aho ingabo za Uganda zavuye naho ziri kugenda ziva, M23 igomba guhita ihajya. Gusa mu kibaya cya Kanyamahoro muri Kibumba byava ko FARDC nayo rirekereje ishaka kugira ngo nayo ijya aho abanyakenya bari, ariko hari abari kuvuga ngo ni M23 hari, nari kuvuga ngo ni FARDC yagiye, ariko ubwo turagenda tubimenya byose uko bigenda bikurikirana. Turagenda tubimenya buhoro buhoro, ntago amakuru arajya hagaragara wenda bihagije. Yego. Hanyuma Rabin, wenda mbere ko ngaruka kwa Bosco, amakuru avugwa na yahe muri kino gihe uyu munsi wa none? Rabin ko ntakumva. Okay, Rabin yagiye ari kuduha ku makuru avuga, ariko aragaruka amakuru avuga ku ngabo z'u Burundi zirangabo ngo zivuga kuba zaranze gukora uniforme mu gisirikare cy'u Burundi ubwo zageraga ku kibuga cy'indege. Bosco, ayo makuru we ntiwayumvisheho? Nabyumvishe, numvishe ko kandi iziriya ngabo atari zo zonyine ziriya zagezeyo, hari atari ziriya zaje n'indege zonyine. Mu Burundi hari ingabo nyinshi zagiyeyo n'amaguru, nka bamwe bari bari inyangezi, bibuka abo ubwo babamarira ku za Mushaki, hari abari bari standby kujya kuri forcinga abari bari Mushaki ku rugamba.
bari bari Nyangezi. Abo bari Nyangezi bahise batawanyika. Urumva hariya Nyangezi rero ni hafi y'u Burundi, biramworoheye gutega akagera Uvira. Kwiyoberanya agatega akamodoka akagera Uvira akambuka agataha iwabo i Burundi. Hari abagezeyo n'amaguru, hari abakigenda, mbese ziriya ngabo z'u Burundi zose ari izaje ku rugamba, ari n'izo yahise zicika. Wenda izagiye ku rugamba zo zahuye n'ibidasanzwe, ariko n'izacitse ntabwo bizoroheye kugera iwabo. Bikaba ari ibintu bikomeje kugira ibi kandi biri kuvuga mu gihe hari n'izindi zivugwa kuba ziri kwitegura urugamba, ariko hakaba n'izindi ziri muri Kongo nazo ubwazo ziri kubikora kubera iki? Kubera gahato. Rabini wabonetse? Ya tugwaye umwanya ngo tubwire ku makuru avugwa mu Burundi. Makuru avugwa mu Burundi nuko ingabo z'u Burundi zimaze gutaha zishika 500, zo nizifunzwe nabashitse bafungwa, hanyuma abandi babandanya bashika baciye mu nzira zitandukanye. Ukuvuga haba hasi ku butaka uko bashwiragiye, haba abagenda n'imiduga, haba n'abatarashika kandi batari muri Goma tawuzi iyo bari bakiriye mu mashamba. Ndabicishije mu mfunyafunyo byobo nk'ibyo. Rabin, kuba uyu munsi abasirikare baje muri Tafok baragiye habaho gutatana, kugeza ubwo abasirikare bamwe bajyana n'amaguru, abandi imodoka, abandi indege, ibi bintu abarundi barabivugaho iki? Babivugaho iki? babivugira he? Yaba bahafise baba bavuga nuko atabo bafise. Kutagira havugira, mvuze ngo kutagira havugira so kuvuga ko radio y'u Burundi yugaye, nuko batemererwa kubivuga ku mugaragaro, kuko na leta ndiyemera ko ari abasoda b'u Burundi bari Kongo kuya bari muri EAC Region Force. Rero ntaho bavugira, ntahari. Kandi bashingurwa bapfa abantu babikagaragara, kandi no si Burundi hari intambara hari. Rabini, ibihitana umusirikare si intambara gusa, ni byinshi, hari impfu z'ubwoko bwinshi. Kandi umunyagihugu mwene umwana yagiye mu gisirikare bamubwira ko ari byo bisinyiye gupfira igihugu. Rero urumva, kandi ntawe uharira n'umuhamba. None uza kubaza leta yawe, kandi leta imwe bihora biba na ngombwa ahubwo igahindukira kwagiriza ababyeyi ko barungitse abana babo mu biroberi batazi iyo bari, kandi baguye ku rugamba muri Kongo. Umva biragoye. Bararirira iyo nyene bakabirekera iyo, hanyuma bigaherera. Hanyuma Rabin, ibivuga ko abasirikare bazanywe bakagera ku kibuga cy'indege bakagukuramo imyenda, ibyo hari icyo biziho? Ego, bashitse ku kibuga cy'indege bambuye imyambaro ya FRDC, hanyuma babasiga mu matrening, hari ngo n'abasigaye mu mabutura ko amakuru ambwira. Hanyuma baca batwara mu busho butandukanye, muri polisi militaire, mu makambi harimo ikambi ya Mujejuru n'ibindi bice bitandukanye. Ubwo urumva abantu bashika 500, abaciye kuri aeroport bavuga ko bari 200. Urumva gufata 200 ugafata n'abandi 300 kubaronkera ubusho bubakwiye, ikintu cyoroshe. Yego, icyo gituma babashwirageje mu makambi atandukanye. Ibivugwa kubanze gukuramo imyenda bakaza no gutanga imbunda, byo hari icyo biziho? Abavuga ko bashika 200 baciye babatwara muri kaci bitoki. Byagenze gute Rabin? Mu nkuru irambuye urimo urahinahina, ariko kandi turi mu kiganiro. Ido ni ido ry'ayo makuru riteye gute? Guhinahina ni ngombwa, birafise igituma, kuko bibanye no kuvugira igisirikare bene cyo batariko barivugira. Kandi urazi ko nababwiye ko atawutabariza umusirikare, ariko reka tubikore nta kundi. Nabaje bambaye imyambaro ya FRDC, baravuga bati ntidukura imyambaro ya FRDC mutaduhaye imyambaro y'igihugu.
kuko twe twaraganiye gukorera igihugu cy'u Burundi bati kandi ntidusubize inkoho kuko ntitwakuwe mu kazi twe twanze kuja kuzira iyi misiyo hanze tutazi twambaye umwambaro atari w'igihugu baca bapagira amakamyo rero babatwara muri ka Cibitoke n'ubu niyo bari baracyari mu kigo cya Cibitoke. Ego ubu se uko bazobacira nta uruzi ko bakomeje kuba benshi Rabin urumva arabo 500 bivuga ko bafunze hari nabo 200 banze ko bakomeje kuba benshi cyane. hari n'abandi baguma bashika baciye mu birere bitari bimwe bagumya babyanga ya mwibuki batayo zari muri Nord Kivu kuno zingana zari nke ya zari batayo zingahe zari shiki batayo zitanu zose niko zabyanze oya zose ntizabyanze urumva bose ntibatashe mugahara abatsindigwa iyo bagiye ku rugamba nabo bagahita biruka ishwiragi umwe wese afata inzira amenye abaca batahira ko rero nibo babo bashika umwe ubwo bivuze ngo none se icyo nibaza Rabin no twinjire mu busesenguzi kangiye kwa Bosco nawe ndagaruka Bosco uku kuba aba basirikare b'u Burundi bamwe bafunzwe abandi ntibazi ikibategereje abandi ngo bari mu nzira bagenda n'amaguru ntibaragera bagera harabafashwe na M23 harabapfuye ibi ntibyaba bigaragaza ko u Burundi bugiye kuva muri intambara yo guhangana na M23 niba abasirikare babugabo bafata umwanzuro bati ntitubishaka urumva abasirikare bamaze kugera hafi 700 hari n'abandi tutazi hari n'abagiye babivamo burundu bagajya guhungira mu bindi bihugu urumva bitaba bigaragaza ko Burundi rero bwamaze kuva mu ntambara. Narakoze Meki narakoze nawe Rabin ko uyu mwanya mu by'ukuri abasirikare b'u Burundi hari andi makuru wenda yerekanye avugeho abajenerali mu Burundi bamwandikiye ibaruwa imubwira yuko igisirikari nacunga nabi nakomeza kwifatanya na Kongo mu byo barimo cyo kujya kubacuruzayo igisirikare gishobora gucikamwe ibice ariko andi makuru ari mu Burundi kandi mba nakwiye ku bantu bizewe hari abari gutekereza ko ahubwo igihe cya kudeta cyari iki ngiki ubwo abasirikare badahuje bari disparity ko uko byagenda kose hari abifuza gukora ziriya misiyo ariko ndeba kure z'ubwicanyi hari n'abasirikare batabikozwa so rero bakaba bavuga bati ahubwo igihe cya kudeta cyari iki urumva rero ntihabuze ababitekereza buri wese akaba ari gucungana n'undi kujisha avuga ati atayintanga abagikunze rero ubutegetsi bw'uyu mugabo harimo abajenerali bifashe baramwandikira baramubwira bati ibi ngibi nutabireka biraza gucishamo igihugu ibice biracamo igisirikare ibice kandi bizatanga icyuho cy'abashaka kugutera kudeta hari n'izindi ngabo burya yendaga kohereza Kinshasa yari yavuganye ubwo ejo bundi yahuraga na Gisekedi buriya bahuriraga ku kibuga cy'indege Bujumbura bahuriye ku kibuga cy'indege Bujumbura mbere yuko Gisekedi azigoma yego mu bindi bari bavuganye rero hari ingabo bari barumvikanye na mbere hose nyiramo nigeze kubibabwira ko hari ingabo bumvikanye na Gisekedi zizajya Kinshasa mu gihe cy'amatora yego izo nazo bishobora kudashoboka ko zijyayo nubwo byari biri mu masezerano kandi bikaba byarishyuriwe zishobora kutajyayo kubera iki kubera ubwoba bw'izi kuba zamenya ibyabaye kuri bagenzi bazo nazo zikaba zabyanga cyangwa leta ishobora kwisubira kuri icyemezo cyo kohereza ingabo kubera iyo situation iri mu gihugu mu by'ukuri ubu igisirikari mu Burundi harimo ibisirikari bimeze nk'ari bari kuhuriza ku kintu kimwe bose so rero kuba ufite igisirikare kitari organized ugafata abantu ukabohereza n'ubundi aho ahateye disorganized mu gisirikari waba wongeye ushyigikiye bya bindi ko bikomeza gusa icyo bamubwiye ko ibyo bintu byo kohereza abasirikare mu buri Kongo
nabyo bishobora kunanirana. Yego. Se reka mbabaze wenda Rabin uranyumva? Rabin? Okay, mu gihe ataraza Bosco? Oui. Nkwibariza ikibazo ubundi mubona koko abavuga kudeta mubona igihugu cy'Uburundi ari gishoboka ko kudeta mubona kudeta ishoboka yashoboka gute? Kuko uyu munsi tuvugana irashoboka cyane. Gute Bosco? Uyu munsi tuvugana irashoboka cyane kubera ko nubwo uba ubona abajenerali bagiye bafite imyanya yindi barimo twibukiranye yuko n'uyu mujenerali wundi bafunze bakatiyeho wundi yitwa Bunyoni. Yitwa Bunyoni nawe n'umujenerali mugenzi wabo. Utekereza ko se adafite influence muri kiriya gisirikare? Nawe afite nk'abamwumva kandi batashyigikiye ku ifungwa rye. Ikindi cya kabiri, burya iriya ntebe iraryoha. N'ubu perezida bwa korali burya abandi bari mu mandani baba babukeneye. None umbwira ute ko mu gihe cyose werekanye weakness ingoma yawe itabona undi muntu yiyitirira? Birashoboka cyane. Bishobora kuba bitarigeze binashoboka mu kindi gihe nk'uko bimeze uyu munsi. Uburyo none se icyo nibaza kuko systeme ibintu abantu bavuga ababivuga abarundi wenda cyangwa n'abandi bantu babivuga bakurikirana amakuru yo mu gihugu cy'Uburundi kuba nko uyu munsi ngabo wenda zaragumezeka kujya ku rugamba bakavuga ngo kudeta zirashoboka irakorwa nande ninde uzahaga kuko burya akenshi haba kudeta bavuga ngo muri system hari amashyaka runaka ya opposition akora agaragaza ibyo akora, hari abantu runaka banabigaragaza. Fata urugero nko muri Uganda bagaragazaga za ba Sejusa ukajya ba General Henry bari bose bigeze kuba against kuri Museveni. Ugiye mu Burundi nka Bunyoni yari against kuri nuza ariko Bunyoni we ntiwamutanda Bunyoni nanda kugarika ntiho batandukana na President Ndayishimiye. Ugiye muri ntuza tuvuge ugiye nko muri Ethiopia intambara yabaye yari Tigiri yari ifite power aho media garukiye kure cyane. Je mbona ko kudeta biragoye mu Burundi kubera ko Rabin nawe aradufasha tubwire igira ibyishingiraho irashingira kuri system mu buryo imeze kandi system none se Prima za Koronda Ndayishimiye we azana iki gishyashya. Hanyuma uriya Silas General Silas ukomeye nawe n'abantu bakomeye mu Burundi azakora se kudeta wazana iki kirenze icyo sende philosophy ya sendete. Hanyuma PM wabo azamukurose azana iki gishya. Je ntago mbona ko ari nk'ikintu gishoboka kuko cyashoboka hari abandi bantu bafite ibindi bitekerezo bindi bitandukanye n'ijyabandi ariko uko Rabin yavuze mu Burundi abantu baciceze cyane ntago abantu bakivuga nko mu Burundi kuva 2015 nta wongeye kwigira nk'ibyo yigiraga. Rabin ari kunyumva? Ndakumva. Ndagira ngo twunganire wowe uzi mu Burundi uhaba ibitekerezo by'abarundi mu Burundi ko abantu bavuga ngo ni igihe cya kudeta ngo kudeta irashoboka mu Burundi. Nibaza ko kudeta mu Burundi idashoboka nk'uko Neva yabivuze. Igihe yoshoboka ni mu gihe ho kwaduka umuntu afise ingufu wundi uwo muri CNDD-FDD agomba gukura ijya system ya CNDD-FDD akishiraho yiwe, canke mu gihe hoba kutumvikana hagati muri CNDD-FDD hakaba kutabona ibintu kumwe. Ibisigaye byose nta kudeta ishoboka, nta musirikare wo gukubita kudeta jewe mbona, nta umusivile wo uraze ko atakudeta yakubita, ibyo ntibibaho. Igishoboka gusa kibaho nuko abanyagihugu bazogera igihe kuko baramaze kumererwa nabi, nuko bazogera igihe bagashabura bakababara, hagize uwukoza agati mu ntozi agatanguza ikiroberi abantu bakayoboka uwo kuko barushe atabundi burungero bafise. Cyonyine nicyo mbona gishoboka. Bosco urumva ari uko turi kuvuga ariko biri possibilité zose mbona zishoboka. Nanone
nawe buriya isi ukuntu iteye abantu tugiramo kwikunda mbere yuko dukunda abandi, ku buryo bigoye ko hari umuntu wakwiyemeza gupfira mugenzi we. Kubera ko rero bimeze gutyo, mu Burundi hashobora kuboneka umuntu uwo ari we wese waprofitira muri aka kavuyo ka weakness yagaragajwe n'uriya perezida wabo. Weakness imeze gute? Kuba adashoboye kumaintaining igisirikare ntabwo ashoboye kukiyobora nyine, kubera ko niba igisirikare cyacitsemo ibice, kubera ko yapanze urugamba rutarebaga ingabo, burya byaciyemo ingabo ibice. Ibyo rero hari umuntu nawe wabishamikiraho agaprofita akavuga ati noneho reka njyewe ndebere kuri uyu, nka bya bindi umuntu agenda ujya kuraguza umupfumu akakubwira ati ntugira mukeba wawe, ati ndamugira, atuye hehe? Utatuye hariya hepfo yanjye, ati si uwo nguwo, kuko amenye yuko hari weakness nawe ufite wanje kuyimwereka. Rero aba Barundi nabo, aba bajenerali baravuga bati noneho niba adashoboye kuyobora igisirikare, hakaba bishoboka ko nanjye naba perezida. Yego, iriya kapeti nta muntu utayikeneye meki, nabo barabikeneye. Nabo bakeneye ko baba ari bo bajenerali bari hejuru, bakeneye ko ari bo bayoboye igihugu. Noneho nawe akajyamo ndani, yajya ndani muri mu mpimba, yajya ndani mu gihugu mu bayoborwa, byose birashoboka. Ariko ntago bose bishimiye ko ari bo bayobora, nabo bafite ubwo bushobozi. None se icyo cyaba igisubizo ku Barundi, Bosco? Kuko ubu ikintu tureba ibi byose tuganira, urumva nk'ubu nka chef d'etat major naho yovuga ngo agomba agire coup d'etat, yo kwirotorwa abasirikare atanumwe amuje inyuma, kuko mu babateye amagorwa ni nimero ya mbere. Ni ukuvuga nuko hoza umugenerale bazi neza mu gisoda bavuga bati uyu muntu ntacyo tumwagiriza mu manyanga ahitiye araba, ubu bomuje inyuma. Umugabo haje usanzwe asangiye amanyanga n'aba n'iyi system ya CNDD-FDD, icyo kobu gukora ko bukumarisha abantu, kuko baca biruka kumara bo badasangiye ibyiyumviro babagiriza ko aribo babigizemwo uruhara. yego, ni ukuvuga kugira kudeta ishoboke nuko ho kwaduka umugenerale w'umusenededefd batagiriza amakosa bazi, kuko intungane zirabaho mu bice byose, bakavuga bati uyu muntu nta kosa tumwagiriza, kumbure wewe azodutabara. hanyuma iyo biramutse bibaye abaturage, ni izihe nyungu zaza ku baturage umunsi wa none? Kuko n'ubundi abaturage iyo bigaragara ko abayobozi bavuga bagaragaza ko abaturage mu Burundi bishimye, banezerewe, iterambere ari ryose, mwebwe mubona iki? Abaturage ntibagaragaza ko banezerewe bishimye, ni jogora duhure. Ni nk'uwo gukubita, hanyuma hejeje kugukubita uri kurarira ati sinkubona urira, nkubona utwenga. Urumva kuko abagufise ko ububasha uratakurira ugatwenga. Nivyo nari genda urabe igitoro nta kiriho, amashuri abana bicara hasi, amazi yarakamye mu makaritiye atari make y'igisagara cya Bujumbura, aho tuca twibagira ahandi hose. Tugende mwibarabara, imodoka déplacement, abantu batonda imirongo, amakara yo guteka bageze aho batonda umurongo. None abo banyagihugu botwenga babikishije. Ibyo nkubwiye bike mu magorwa abanyagihugu bagowe. Byumvikana ko nta muntu ashobora gutwengana ivyo bintu, ni batwenga kuko babitegetswe. Rero byumvikana ko umunsi goro nk'ubakura uwo muzigo niho botwenga, rero nyagutwenga. Hanyuma twigarukire muri Kongo uyu munsi, uko situation ihagaze. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zirimo ziragenda zisubira mu bihugu byazo. Murabona urugamba rurangiye, hari ikigiye guhinduka? Ni iki mubona ku mboni zanyu kigiye kuba? Ndabaza Bosco. Nk'uko tubizi bariya bariyo bariya batashye sibo barabarwanya. Urugamba rero ahubwo rugeze mu mahina, ntekereza ko aribwo rugiye gufata umurongo ahubwo nyawo, kuko mu by'ukuri abangaba babaye nk'abatemwe witnesses ku byaberagayo, kuko barabatumije bubahamagaye kandi bageze yarabananiza.
yego arabahamagaye ati muze nta kibazo mujye hagati yacu bumvikane nk'abavandimwe turi dufitanye ibibazo bageze yarabananiza so yego yabananije n'abafite indi gahunda afite undi mupangu ni ukuvuga ngo rero ngewe mu kureba kwanjye ahubwo mbona ko urugamba rugeze mu mahina nicyo gihe rugiye kubaho ubu nicyo gihe rugiye kuba noneho yamanika indege M23 nayo ikayishyira hasi indege zikavaho zikajya mu mapakingi yazo kuko nk'uko ubushize nigeze kubibabwira hariya za Mushaki za Kicanga ngira ngo hari igihe bajya babivuga umuntu akaba yavuga ati wasanga n'abagambanyi kuko bafitemo kuko Kicanga bafatiye imbunda zirasa indege yego ukaba wakwibaza ubundi se imbunda zirasa indege bagiye kuzirwanisha na M23 uzi ko M23 ifite indege so rero imbunda zo mu bwoko bwa Stinger kandi Stinger kuri ziriya Seko 25 irebaho rwose indege ikigusha rero bavuga ngo hari ibintu byinshi byari bitarakora za BM bafashe ntabwo turabona aho M23 yashishije BM ubwo ndi urugamba ahubwo rugeze mu mahina gusa nanone Kisekedi ntabwo azigera yemera ko ari we ko biswe n'abariya bagabo yongera hindukire wenda ariko bivuge nk'uhanura muzaba mubireba azavuga ati East Africa niyo yakubitishije urugamba rugeze mu mahina nawe ni kwibona Rabin nageze uko kuko burya nawe narigeze kuvuga yuko nta isware nta kintu gishasha kiza atari cyabayeho wibuke mu Rwanda miniwari iteye ibirenge igakura akarenge ibyasigaye biraba na ya Sergeant Force rero kwikuye akarenge ingurabo urabona ko honyene baza bavuze yuko za Kibumba basa n'abaza bariko batanguye kugwana nukuvuga urugamba niho rugitangura kandi ubugwishabu kuko bari baribitse bararose umwanya wo kumenyana impande zose uri febre baramaze kumubona uri foro baramaze kumubona urebe urugamba rugereze gwatangura urugamba ruri imbere rubona gute Rabin urugamba ruzaba nta muntu uhagaze hagati y'izi ngabo urugamba mu minsi ishize amazi misaba urugamba rwawuzaga M23 ndetse na n'ingabo barwana ingabo za FARDC wazalendo Mercenaires rwa rugamba abantu bavuga ko rwotari rworoshye none uyu munsi bagiye kurwana nta muntu MONUSCO idahari idahari urabona urugamba ruzaba rumeze rute usibye kuba ngo rurakomeye rurakaze ruzaba ari urugamba rukaze mu buhe buryo ubu urabona ko FARDC izotamba yirorera SADC yaraze kuza yasivyo yaziga ko izobafasha kugwana yaja comme peacekeeping abarundi bamaze kuneshwa uko bagiye isabagire wazarendo harimwe abaza bariko baravuga mu majambo yuko bakwiye kwisubirira iwabo bakemera M23 kabaganza ubu rero n'urugamba rwa FARDC yonyene yerekana ubugabo bwayo nimba izokwiruka cya kibuno mpamaguru yahora yiruka uzige yuko barusotoye badashoboye kurwana bazokwisanga bari ishanga ubu ndabona ko M23 igiye kugwana na FARDC yonyene kuko abandi bose baramaze gukuramwa kaho karenge barabonye byari byo izarwana M23 abarundi badahari izarwana M23 abazalindi badahari izarwana M23 Mercenaires badahari hawo Mercenaires bajya ntibahapfa kuko nabo kujya amafaranga bazobundabunda mu nkengero nyene aho urugamba rugeze babundabunda urugamba rugeze kugira babe baritemagura ayo madolari Bosco ndakumva Meki urugamba rugiye guhinana yasigiye hari n'abavuga batari ko nyamara wasanga ubwo yasigiye nayizaza yaraka igasupportinga M23 nabibona mu ubwo buryo kuko Kongo yasebeje yase mu buryo bukabije cyane oya Kongo yarishebeje ku bwayo no kuvuga ngo EAC yashebejwe burya n'u Burundi nanone kubera ko bagiye muri mission EAC iyobowe n'u Burundi hanyuma bagezeyo mission u Burundi buyihindurira icyerekezo
burya ntugire ngo Nyaga mbere y'uko ataha ntihari byinshi yari aciyemo bya challenge birimo ko amategeko Nyaga yagombaga gutanga ayaha ingabo za contingent y'abarundi yasangaga ayo mategeko atagomba kumva kuko nawe yabaga yahawe amategeko n'u Burundi yisangaga mbese amategeko ye agomba guha abarundi atari bwumvikane mu bintu byatumye ataha birimo kuko mwibuka neza ko mbere yuko Nyaga ataha abarundi hari abari baratangiye kujya bafatanya na mayimayi muri za Mushaki kunyaga inka z'abaturage bafatanyije n'abariya bitwa Bazarendo bakanyaga inka z'abaturage inka zikaribwa zikajyanwa gucuruzwa amafaranga bakayagabana ibyo byose mwese murabizi byaravugwaga rero Nyaga General Nyaga warebaga ibyo ngibyo yabonaga ko Uburundi buri kumunaniza ibi rero feri ya EAC yose iri ku mutwe wa perezida w'u Burundi nk'umuntu wari unayiyoboye icyo gihe none bagahindura amategeko ku bw'ibyo bumvikanye na bagenzi be we agafata initiative nka perezida uyoboye agahindura agahindura mission akayihindurira indi mission mbona feri yose itazaba kuri EAC byo rwose jewe buriya ku giti cyanjye kandi n'undi wese ureba yasariyotinga General Nyaga Nyaga yabaye umugeneral ubwo w'indashyikirwa ureba kure umugeneral kabisa so rero EAC ntabwo izabarirwa kuri iriya ni feri ya perezida w'u Burundi. Okay, hanyuma Rabin tugaruke tujye mu kibaya cya Kibumba. Urebye ukurikiranye neza uko ibintu byagenze ukareba Mushaki uburyo ingabo z'u Burundi FARDC mercenaires za Maimai Abazarendo FDL barundaga intwaro mu kibaya cya barundaga intwaro Mushaki ni nako uyu munsi bimeze muri iki kibaya cya Kibumba kandi wajya kure ugasanga noneho uyu munsi nibwo Bisimwa yanditse avuga ko ya SSLF dahari kuko nubundi babateye ubona iki kibaya kitazaba nk'ibyabereye Mushaki ubona atari urugamba rugiye guhinanira ahubwo rugiye kukwadukira kuko kibaya cya Kibumba ngiye mbabona nka Rutendere bazakoma Rutendere babona nka Rutendere batakoma kubera ko wibuka ko babigerageje muri Kibumba bikanga no kuvuga ngo babaye ari abanyamibare kuko barabizi ntabwo bari kurwana na Juventus ngo batsinde bari kurwana na Juventus ngo bizeze leta ko bari ku rugamba rero ntabwo abo bantu bo ku bwabo gukora kuri Juventus iri muri Kibumba kugira ngo noneho ize ibapfundikirane muri Goma yego kuko birashoboka ko Juventus intambwe nkeya yatera muri Kibumba nkeya gusa urabona nk'abantu bageze hariya za Munini bikukanye bajya hehe ruvango byaba birangiye bageze Kabati bageze Kate Zantene deja bagira Kanyarucinya babirukanganye no kuvuga ngo feri ya mbere bayifatira Goma ubona ko FARDC abasirikare n'abasirikare barareba intambara barwana ubona ko ku bwabo bahitamo kwifunga umwuka hariya kuko Ventura imaze kugera kurenga Kanyarucinya FARDC muri Goma nta bwinyagamburiro bifite kandi bukiranye neza yuko Ventura yamaze gufunga umuhanda wa Goma na Masisi yose na Sidi Kivu ntabwo mbona FARDC hariya ahubwo intambara ishobora noneho kugituruka ibitero bishobora gutangira guturuka muri Sidi Kivu naho kugira ngo bituruke muri Goma ibitero bishobora gutangirira biva muri Sidi Kivu na Walikale nicyo cyashoboka ubu ngubu. Okay, Rabin wowe urabyumva gute? wowe urabyumva gute? Njye ndimo mvuga ko mbona mubona intambara itazaturuka mu kibaya cya Kibumba cyane ko ubwo ndabihera ku itangazo ryasohowe na Bisimwa uyu munsi avuga ko
ya CCLF yabaye violée by FRDC n'ingabo bafatanyije coalition yabo, ndetse ukanareba n'uburyo bamaze igihe baramforosa barunda ingabo hariya, murabizi ko twanahasuye twanahageze, ubona atari yo mbarutso hari ahantu yo kongera kugarura intambara muri iki gihugu, kongera gusakirana. n'ubu biraboneka ko bashobora guhera muri Kibumba, ahubwo nimba bataza batanguye ko hari ibinyamakuru bimwe bimwe nariko ndaraba bavuga yuko ishobora kuba FRDC iza yasohoye M23 muri Kibumba ahantu hahora ingabo za Kenya. Biravuga ko bamwe baravuga ko ari M23 hari, abandi bavuga ko ari FRDC hari. Sasa kwagera kwa FRDC bivuze ngo M23 igomba kwisubiza ahantu hayo. Urumva ubwo niho intambara imigwano itegerezwa guhera, kandi hereye muri Kibumba ni hafi ya Goma. Urumva ko porogaramu yabo nimba ari yo kwinjira muri Goma bazinjira, nitaba ari yo kwinjira muri Goma naho bazogarukira mu nkengera za Goma bugarireho, hanyuma babandanye biriya bice byo kugara Goma, ku buryo Goma yonyine ubwayo izosaba ikigongwe bati muduhe inzira tugende tuve muri Goma. Aho mvuga simvuga abanyagihugu, aho mvuga abasirikare ba FRDC n'abafatanyabikorwa babo. Niyo ubusiyo je mbona barinjira muri Goma bazoyugara ku buryo umwe wese, kuko urabona iyo bashitse hajye ku nkengera za Goma ibigwanisho byose binini bizoba ngombwa ko babipakira amato bakabitwara cyane babihebere muri Goma. Hanyuma rero ikizoba gisigaye nuko Goma ifatwa canke naho bagasaba inzira. Urazi yuko amayeri yo gusaba inzira batayayobewe ba FRDC bafatanije na shebuja wabo. Nk'ubu urabona aya mayeri bakoze kugira ngo habe icitwa ngo ni ceasefire y'amasaha 72. Amakuru adushikiye ndomba ko yavuye kuri Kisekedi, ashobora kuzokongera kugira ukati ndasatwe nkure y'abantu abanyagihugu batatikirira kumba agomba gukura y'abasirikare biwe, hanyuma bakureyo Goma isigare M23 yinjira nka kumwe yinjira muri ntuze muri Kichanga cyangwa muri Masisi bambe muri Mushaki. Hanyuma Rabin, hari ikintu Bosco yavuze ngo M23 ifite yabonye imbunda zo guhanura indege ngo ishobora kuzikoresha ihanura indege, ariko je ntago nemenejwe na Bosco. Kubera iki Bosco? Impamvu nemenejwe nawe nuko simbona M23 ikoresha imbunda nini nka BM kugira ngo irase, kuko irashe yarasa mu mujyi wa Goma igihe cyose yarasi igisasu cya BM ho yakirasira hose, kuko abo irasa bose begereye umujyi wa Goma. Ntabwo mbona ibikoresha, ahubwo intambara ndayibona hagati face to face cyangwa special force operation. Nuko mbibona ngewe. Ikindi nacyo kigoye nko gukoresha Sukhoi uyihagurukije ku kibuga cy'indege cya Goma, naho nari umusirikare cy'igisirikare ndashobora kubihembera. Ijya Sukhoi ifise umuvuduko w'ibirometero 950 ku isaha, kuza kuyihagurukiriza ku kibuga cy'indege cya Goma ijya kurasa mu nkengera za Goma ni ibintu bidashoboka. Nuko bayimanura bakayitwara ziriya za Kavumu cyangwa ahandi hantu. Umva rero ivy'indege ntivyokunda naho batoyirasa, bizoba ngombwa ko bayitwara Kisangani cyangwa bazitwara hano. Yego. Ari ikiri mwakongeraho Bosco ngo dusoze ikiganiro cy'umunsi, ntabwo kiba kinini, turagisoza kare. Rabin, hari akandi wakongeraho? Ikindi nacyo nariko ndavuga ikico kuvuga yuko M23 yo yaratsi inkoho zirasa indege, ivyo ntawo biharira cyane, kuko uramenye ko inkoho zirasa indege ziri ubwoko kwishi. Hari zijya z'amakano ane barashobora kuzikoresha nko kuja kurasa kuri tere batagiye kurasa indege. Iyo FRDC nayo kuko zigendera ku modokari, ivyo bishoboka ko yoba yarazitwaye yo M23 ikazifata. Izo numvise BNDM yavuga z'ama Stinger buryo urashobora no kuyikoresha mu kurasa kuri cible kanaka yo hasi, kuko ni inkoho ifite precision. Rero bashobora kuba baratwaye kugira ngo baze kurasa kumbure ama point babona bati tukeneye ko tugira precision, hanyuma bagasanga babajyamiye ambushe barazibaka. Ivyo ntawo biharira kuko mu rugamba ntitwariyo. Ariko nimba Stinger zoba zarafashwe mu minwe ya FRDC, nibaza ko Sukhoi boca bakura ku isoko kuko nta kizo bigikora. Yego. Urakoze Rabin.
Bosco hari icyo wongeraho? ntacyo narenza, icyo nakongeraho cyane cyane ni ugukangurira abantu amahoro. Mu by'ukuri isi inyotewe n'amahoro, Eastern Congo inyotewe n'amahoro. Abarwanya aho bari bose, baba babwiye ko ari abazarendo, bakamenya neza ko umuntu uri kubakoresha kugira ngo bamarane atabitayeho, atanabakunze, bakunda iwabo mbere yo kugira ngo barwanire kugira ngo bemerwe. Kuko urebye iyi manipulation yabaye mu banyekongo yo kwirirwa bihakana, bamwe bavuga ngo bemeye aba n'aba, ngo aba ni abakongo pire, ngo aba ngo ni abakongo Rwanda, ngo aba ni abakongo ibi n'ibi. Nibyo bitera bari abantu bose ubona kurwana. Baba n'aba bitwa bazarendo bari ku rugamba, barwana kuriya kugira ngo Kinshasa ibemere. Ntabwo barwana kuriya birirwa biyahura kuriya ari ukubera ko bazi ko M23 ibazaniye amahoro make, babizi ko ari nayo ibatwariye amahoro. Niyo mpamvu ujya mubona za message bandika bakabwirana ngo nihagera ngo mushyire intwaro hasi ntacyo babatwara. Ntabwo bica abantu. Bivuze ko barabizi ko M23 izanye amahoro, ariko bari kurwana intambara kugira ngo bemerwe iyo ngiyo ikinshasa. Numva bakwiye gusubiza imitima impembero, bagakunda gakondo, bagakunda iwabo, bakumva ko iwabo hatazigera haba ahandi, kandi bateze kwimura abaturanyi babo, bagomba kubana nabo. Uwo mwavukanye, uwo mwareranywe, muzabana, muzatandukanywa na nature y'urupfu rwizanye cyangwa se ikindi, ariko atari kuvuga ngo musunike kugira ngo agende have wasigare wenyine. Murakoze. So ndabashimiye mwese, bashimiye ku bitekerezo byanyu. Bosco, Rabin, Imana ibahe umugisha kubwa kwitanga n'umwanya wanyu. Reka kandi dushimire abantu bakurikira Bwiza TV, abantu bakoze subscribe, bakora comment, bakora like. Nyamuneka ntukagende udakoze like, ntukagende udakoze comment, ntukagende udakoze share kuri Bwiza TV. Ntukagende kandi udatanze inkunga. Turabasaba inkunga uko yabingana kose, mutere inkunga Bwiza. Dushimira kandi ababikoze, dushimira rwose abantu bakomeje kubikora, barimo na Muhammad watuguriye microphone ebyiri, barimo Eric watuguriye microphone, barimo Imabisi. Abantu mwese uko mwatanze inkunga tuzabashimira mu gihe kiri imbere. Mukomeze rero kugira byiza. Nge na Rimeki Kayiranga, ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.